Umugoroba mwiza wa tariki 26 ukwezi kwa mbere, ndizera neza ko mumeze neza cyane mwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Aya ni amakuru akomeye kandi atunguranye yitwa General Laurent Nkunda. Uyu nguyu yaramenyekanye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Rucuru. Yaje guhungira ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza gusaba kenshi cyane ko yashyikirizwa inzego z'ubutabera mu gihugu cya Kongo. U Rwanda rwarabihakanye inshuro zitabarika. Uyu munsi wa none General Laurent Nkunda yarari hehe? Amakuru akomeye cyane mbazaniye kandi atunguranye kuri General Laurent Nkunda. Mbere gato yuko tuyajyaho cyangwa se tuyaganiraho nyirizina, reka mbanze mbabwire ko mu buryo butunguranye mu gihugu cya Uganda uwitwa General Muhoozi Kainerugaba ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, akaba yatangaje ko ibyo umugore w'umunyapolitiki Robert Kyagulanyi Ssentamu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Barbara Itungo aherutse kuvuga ko urugo rwe rwatewe mu gihe cy'amatora agakubitwa ari ibinyoma. General Muhoozi yifashishije urubuga rwa X rwazo ari Twitter, yavuze ko Barbara Itungo abeshya kuko abasirikare be batamukubise. Ati abasirikare banjye ntabwo bakubise Barbie Kyagulanyi, umugore wa Bobi Wine cyangwa se wa Kabobi. Mbere na mbere ntabwo dukubita abagore, ntabwo bakwiye umwanya wacu. Turi gushakisha umugabo we w'ikigwari, ntabwo ari we dushaka. Kwa 24 Mutarama 2025 nibwo Itungo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yasobanuye uko urugo rwe rwatewe akagirwa nabi azira kudatanga ijambo, no kuvuga ijambo banga cyangwa se password ya telefone ye. Icyo gihe yavuze ko ibyo byabaye mu gihe cy'amatora yabaye kwa 15 Mutarama 2026, aho yatewe n'abagabo benshi ndetse ubona ko batoranyijwe bakamugira nabi, bamukubita badasize n'abakozi be. Ibi kandi byabaye mu gihe umugabo we Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine nawe yari yagiye mu buhungiro nyuma yo gucika abashinzwe umutekano bari we mu rugo. Mu gihe General Muhoozi Kainerugaba nawe atamye kugaragaza ko koko nyuma y'amatora batavuga rumwe n'ubutegetsi bashakishijwe, aho yavuze ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu 200 bamaze gufungwa, abandi 30 bamaze kwicwa nk'uko yagiye abivuga. Mbere gato ko tujya ku nkuru yacu ivuga kuri Laurent Nkunda, reka mbabwire ko imyigaragambyo mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota muri Amerika yakajije umurego nyuma y'uko uwitwa Alex Pretty imyaka 37 yishwe arashwe n'urwego rw'umutekano rushinzwe abimukira, ubwo we n'abandi bari mu myigaragambyo y'undi muntu uherutse kwicwa n'uru rwego. Ibyo byabaye kuwa gatandatu tariki 24 Mutarama 2026 mu mujyi wa Minneapolis, aho urashwe yari asanzwe ari umuganga ukora mu ishami ryita ku barwayi barembye. Pretty yari umwe mu bari mu myigaragambyo muri Minneapolis bigaragambyaga ko ku itariki ya 7 Mutarama 2026 umwe mu bakozi ba IC nabwo yishe arashe umugore witwa Nicole Good wari ufite abana batatu. Nyuma y'urupfu rwa Pretty, Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kristi Noem yavuze ko nyakwigendera yari ahabereye imyigaragambyo ngo nawe ateza akandi kavuyo, ndetse ko yasanganywe imbunda yo mu bwoko bwa pistoli ndetse n'amasasu. France 24 yatangaje ko ubutegetsi bwa Amerika bwo bwasobanuye ko nyakwigendera arashwe kuko yaragerageje kandi kurwanya abakozi ba IC, ndetse ngo yanasanganwe n'imbunda n'amasasu, ariko ngo ibyo binyuranye n'amashusho agaragaza icyo gikorwa. Ayo mashusho yerekana Pretty ari kugerageza gufata amashusho y'abakozi ba IC ubwo hari umugore uri mu bigaragambyaga bakururaga bamuteye imyuka iryana mu maso, ndetse Pretty agerageza no kwegera aho uwo mugore bamukuraga ngo mutabare. Bahise bamutera imyuka iryana mu maso, ndetse abakozi ba IC bamukurura ku ruhande, ariko agerageza kandi kwirwanaho, ari nabwo bahise bamurasa amasasu menshi arapfa. Urwo rupfu rwabaye nk'urwongeye kandi umuntu mu gisebe kubigaragambyaga mu mujyi wa Minneapolis. Nyuma y'urwo rupfu, guverineri wa leta ya Minnesota Tim Walz yavuze ko ababajwe narwo kandi ko guverinoma Amerika idashobora kwizerwa mu gukora iperereza, ahubwo ubuyobozi bw'iyo leta ari bwo bugomba kuryikorera. Kurwanya abimukira muri Amerika by'umwihariko ku ngoma ya Perezida Donald Trump harabinenga bavuga ko hashyizwemo imbaraga z'umurengera bigahutaza kandi uburenganzira bwa bamwe muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kuganira kuri General Laurent Nkunda, ariko reka mbaze mbabwire ko Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko inyandiko za Amerika zizeza igihugu cye umutekano zamaze gutegurwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko inyandiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizeza igihugu cye umutekano zamaze gutegurwa 100%, hasigaye gusa kuzishyiraho umukono.
Volodymyr Zelensky aganira n'abanyamakuru yasobanuye ko bizeye gushyira umukono ku nyandiko zibizeza umutekano na Amerika mu gihe cya vuba. Yagize ati kuri twe kwizezwa umutekano byo bya mbere, kwizezwa umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu inyandiko irateguye neza 100%. Dutegereje abafatanyabikorwa bacu kubazemeza itariki n'ahantu tuzashyiriraho umukono. Yasobanuye ko iyo nyandiko izoherezwa inteko ishinga amategeko y'Amerika n'iya Ukraine kugira ngo zemeze ayo masezerano. Ibyo bibaye nyuma y'uko kuwa gatanu no kuwa gatandatu Ukraine n'Uburusiya byagiranye ibiganiro byanitabiriwe na Amerika nk'umuhuza byabereye i Abu Dhabi, byibanze ku nzira za Amerika zo kurangiza intambara igiye kumara imyaka 4 ariko nta kintu kiremeranywaho. Volodymyr Zelensky yerekanye ko hari mirongo migari igizwe n'ingingo 20 Amerika yateguye mu gukemura ikibazo cy'intambara, ariko ko ibibazo biri kugenda bigabanuka. Mu biganiro bikomeje Ukraine n'Uburusiya ntabwo birahuza ku kijyanye n'ubutaka, aho Uburusiya bwifuza ko ubutaka bwigaruriye bwakomeza kandi kuba ubwabwo mu gihe Ukraine nayo ibutsimbarayeho. Perezida Volodymyr Zelensky yerekanye ko nubwo ari impande ebyiri zibusanye, ariko Amerika ikomeje gushakaho yazihuriza kandi ko impande zombi zigomba gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho, no kuvuga impande zombi. Ikaze muri abakuru kuri General Laurent Nkunda. General Laurent Nkunda ni umugabo akunze kuvugwa cyane mu gihe M23 ikomeje guhangana na coalition ya FARDC, FDLR, Wazalendo, abacansho n'abandi bantu batandukanye. Ariko se General Laurent Nkunda ari muntu ki? Reka turebe umunsi General Laurent Nkunda n'abasirikare be bafata umujyi wa Bukavu. Hari kuwa gatatu tariki ya 2 Kamena 2024 nibwo abasirikare bari bayobowe na General Laurent Nkunda na Colonel Jules Mutebutsi bafashe umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe ikinyamakuru Shin icyo gihe cyatangaje ko byavugaga ko Nkunda yari afite abasirikare bari hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 4 bari bamushyigikiye. Colonel Mutebutsi we yari afite abarirwa mu magana. Intandaro imirwano yatumye Bukavu ifatwa n'amakimbirane ya Colonel Mutebutsi wari komanda wungirije w'akarere ka 10 ka gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo yagiranye na General Buja Mabe warumukuriye. Colonel Mutebutsi n'abasirikare be kandi bari bamushyigikiye babarirwa mu magana batangiye kugaba ibitero ku bari bashyigikiye General Mabe guhera ku mupaka wa Rusizi ya mbere bakomereza mu duce two mu mujyi wa Bukavu. General Nkunda wakoreraga muri Kivu y'Amajyaruguru yafashe icyemezo cyo kujya gushyigikira Colonel Mutebutsi kuko yashimangiraga ko General Mabe n'abasirikare bari bamushyigikiye bari mu mugambi wo gutsemba abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mbere yo kwinjira muri Bukavu, General Nkunda ufite ipeti rya Brigadier General n'ingabo ze babanje gufata Minova n'utundi duce turimo Kavumu. Ni igikorwa cyatwaye iminsi igera kuri 3 gusa. General Nkunda yahagaze imbere y'ibiro bya meya wa Bukavu agira ati kuva saa 5 z'amanywa ndi kugenzura Bukavu mu rwego rwa gisirikare. Gusa uyu musirikare yasobanuye ko akiri ku ruhande rwa leta. Abasirikare bahuze mu mutwe witwaje intwaro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RCD batangije urugamba mu gisa no kwigaragambya kuri leta y'uruhu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yashyizweho muri Kamena 2023 kuko bahamyaga ko itari gutabara bene wabo. General Nkunda bagenzi be basubiye ko mu gihe ubutegetsi bwacaga bugufi bagane nabwo, ariko ko mu gihe butabishaka biteguye kurwana bagafata n'ibindi bice by'igihugu. Ifatwa rya Bukavu ryatumye abanyekongo barimo abikinshasa bigaragambye basaba ingabo za leta n'izari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'umujyi MONUSCO kujya kubohoza uyu mujyi. Nyuma y'icyumwe General Nkunda abasirikare yarayoboye bavuye mu mujyi wa Bukavu kubera igitutu cy'amahanga usubizwa General Buja Mabe wari wahunze, akaba ari nawe kandi wayoboraga akarere ka gisirikare ka 10. Icyakoze General Nkunda yasabye ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku bugizi bwa nabi abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakorerwaga, ateguza ko ndashyirwaho we n'abasirikare bazongera gufata Bukavu. Ibi byaje kuba muri 9 kuko General Nkunda na bagenzi be b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bashinze umutwe witwaje intwaro wa CNDP wakomotseho M23 ihanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva na 12 kugeza uyu munsi wa none. Hanyuma tukiri kuri General Nkunda, reka mbabwire ko General Nkunda ati muri M23 ikinyoma cyambaye ubusa Rene abandi. Ni inkuru yanditswe ku itariki ya 5 kwezi kwa 7 2013 n'ikinyamakuru ya Akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda, yandikwa n'uwitwaga Richard Daniraguha. Ati umuvugizi w'umutwe wa M23 mu by'amategeko Rene abandi aravuga ko ibyo ibinyamakuru n'imbuga zo kuri internet byo muri Kongo Kinshasa byandika ko General Nkunda yamaze kwinjira mu mutwe wa M23 ari ikinyoma cyambaye ubusa.
Ibirene abandi yabitangaje igihe muri iki gitondo. Ati nyuma yaho itangazamakuru ryo muri Congo Kinshasa cyane Ruga Direct rwasohoye inyandiko ivuga ko General Rankunda yaba yamaze kwifatanya n'ingabo za M23 guhera tariki ya mbere Nyakanga 2013. Umuvugizi w'umutwe wa M23 mu by'amategeko Rene abandi avuga ko ibinyamakuru n'imbuga zo kuri internet byo muri Congo Kinshasa byandika ko General Rankunda yamaze kwinjira mu mutwe wa M23 ari kinyoma cyambaye ubusa. Abandi yongera ati hari igihe babyuka bati General Sultan Makenga yarashwe yapfuye, ubundi bati yarwaye yapfuye, none bati General Rankunda yifatanyije n'umutwe wa M23 nivyo babamo. Ati nibyo nta bindi. Urubuga Direct rwanditse inkuru cyo gihe ruvuga ko aya makuru yuko General Rankunda yaba yamaze kwinjira mu mutwe wa M23 yakesha abaturage bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bavuga ko ubu General Rankunda yamaze kwinjira muri mutwe wa M23. Ati twashatse kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda cyo gitwa Brigadier General Joseph Nzamwita ngo tumubaze niba koko General Rankunda atakibarizwa mu Rwanda, ariko ntabwo ati byadukundiye. Bagira bati General Rankunda yari umuyobozi mukuru w'umutwe wa CNDP yafashwe n'u Rwanda mu mwaka w'9 kugeza ubu ntarekurwa rye rizwi, nk'uko icyo gihe cy'imakuru cy'akadomo.com cyasoje cyandika iyo nkuru ku makuru. Hanyuma reka mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo MONUSCO Viviane de Perle yatangaje ko yabonye isura atazi ku barwanyi ba M23 ubwo bari mu rugamba rwo gufata umujyi wa Goma, kuko bari bafite imbaraga zitamenyerewe ku mutwe witwaje intwaro. Urugamba rwa M23 rwo gufata umujyi wa Goma rwatangiye mu rukera rwo ku 27 Mutarama 2025. Icyo gihe Viviane wari umuyobozi wungirije wa MONUSCO ushinzwe ibikorwa no kurinda abasivili yari muri uyu mujyi. Mu kiganiro radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, Viviane yatangaje ko atazibagirwa urugamba rwo gufata umujyi wa Goma kubera ko rwagize ingaruka zitoroshye cyane ku barwanaga abasivili n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Hanyuma yagize ati urugamba rwa Goma muri Mutarama 2025 ni ikintu tutazibagirwa. Twaba tuvuga ku baturage b'abasivili abari bahanganye ku mpande zombi, ku barinzi b'amahoro ubwabo. Ati nirwo rugamba rukomeye kurusha izindi twabonye mu burasirazuba bw'igihugu, naho rwari ruhuriwe. Ati n'ifatwa rya Goma 2012 kuri inshuro, ati rwari urugamba rukomeye cyane rwo mu mujyi kandi rwatsinze. Viviane yasobanuye ko ibigo by'ingabo za MONUSCO ndetse n'ingo abakozi b'ubutumwa babagamo byaguye yeho amasasu. Ahamya ko nubwo we na bagenzi be bisanze hagati y'umuriro ubwo uru rugamba rwari rugeze mu mahina, atahamya ko icyo ari igitero Loni yagabweho. Ati twisanze mu muriro, nticyari igitero kitaziguye kuri Loni, ariko twisanze mu muriro. Muri uwo mwanya twakiraga abasivili nabo mu nzego z'umutekano bashakaga kandi umutekano mu bigo byacu byaba bya gisirikare mu nkengero za Goma n'ibya gisivili. Umuyobozi yemeje ko kubera ko ingabo za MONUSCO zifatanyaga n'ingabo za RDC mu kurinda umujyi wa Goma kugira ngo udafatwa na FC23 icyo gihe, kandi zafatwaga nkaho nazo ziri muri aya makimbirane, bituma zibura uko ziva mu bice bimwe zijya mu bindi zisanzuye. Ingabo za MONUSCO, iza RDC, za Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi, abacansho b'abanyaburayi Wazalendo na FDLR byari ku ruhande rumwe mu gihe umujyi wa Goma wabiragamo uru rugamba. Hari abashingiraga ku mubare w'iri huriro bagatekereza ko kuwufata byaba ari inzozi kwa M23 itazazikabya. Viviane yabajijwe niba MONUSCO kandi atekereje imbere ko Goma ishobora gutegwa, asubiza ko yabitekereje kuko M23 ifite imbaraga n'ibikoresho biruta iby'umutwe witwaje intwaro usanzwe, kandi ko ikoranabuhanga yakoreshaga ryamize iryabo kuko byageze aho bananirwa gukoresha akajugujugu zabo na drone z'intambara. Ati yego twari twiteguye ko Goma ishobora guterwa, ariko ndagira ngo nshimangire ko iyi M23 itandukanye n'iyo 2012. Ati kuyita gusa umutwe twaje intwaro cyangwa se w'inyeshyamba bihabanye n'urwego rw'ibikoresho ifite n'uburyo iri ku murongo. Umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO yatangaje ko urugamba rwo gufata ikibuga cy'indege cya Goma rwari rukomeye birenze imyumvire y'umuntu. Ati kuko ingabo za RDC na Wazalendo byagerageje kwihagarara ariko zihatakariza bikomeye cyane ubuzima ndetse n'abandi batandukanye. Viviane de Perle Korera yatangaje ko urugamba rwa Goma rwari rukomeye kurusha izindi zabayeho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.